کنگی ولو بو تو کس نزانه جنشکا و بنیشتو وندا بو وکی کو ازمان وی بخوا بصدان گوتن هاتن گوتن یکی جگوندکی نزیک دی گوت من او بچاوی خودید د ترمبلک خالی رنگ ده بلاز تبر من را درباز بو یکی دی گوت کو گر درکتنه گر جی نما مه او کران دخون بهتر مروان دخون او دبیجی بنیشتو قربانه یکمین به هنکان جی دی گوت کو جبر وی زوابون رویای جیکی کو خوده تنی پید زانه یکی جی دی گوت کو گهشتیا شورشکرین کو لسری چیه شر دکن یکی دن سوند خوار کو حواله کی وی بری روزه کی بنیشتو ده حبسه ده دیده بو دگود تنه ده زندانه کده بو روی وی خراکری بون به زوره وی ناسکره بو دما کو او بره بو داشرا حبسه یکی گود کو هاتیه کشتن او وشارتن لچوران خوا کشتیه یا جی خوا بساخی وشارتیه جبو کو رزگار ببجوان تشقله او بویرین بیسری پیلین گوتنان لناو هف دکتن لی وگراوی یا جنشکا و آگیری وان گوتنان تفده و مراند بنیشتو لگند خویا بو گندی تفده لهر دو چاوین وین تنگ و تین ومری جویا بو به حتی ما بو جپرین وان بری خدا مالا آپی خویه بتنی هر شر زاروکین خواه راموساندن او هم بیس کرن خواه گواشت بو هفده مینا چیایی کی جبیدنگیه با عاجزی جن آپا خوره گوت جمر نبیجه طولب کوبوی بشتر ازیشتره بیجم کانی آپی من جمله صبح ده عرض شد دیگه عرضی که؟ عرضی وان همویان زانی بو که بنیشتو رازخوا در ناخینه تشتکی تو کسی را نابجه زاروکین خواه وگران دن مالا خواه اف نه مهو و پینش روشن که مالاوی والایه بدو وگراوی ده تنیتی او بهتر دور پیش کرده بو خلکین کربتلی تفده راستیه دزانن بنیشتو بو کسکی دن نمازه پشتی مرنا جناوی نوفا لسر بندر جم مالا خواه شپیاکی مر پشتی چند روژان کو بیانیان دست دانی بون سر بندرین وان بری دمکی وان بیانیان دست خود دانین سر عرده هاویر دروا گوند لی شاوین وان تیر ندبون بندر جی عردن عرجی تم گریزی دوی وان دخینن بی پرس و بی برسف وصا بهیزا کسکی بهیز عرد و عزمان و چاندنی و پسیک و چویک و با تفده بون جوان را وی روژه کفتلات بگون کتبو خلق لسر مالگین خواه ترسیا بون خواه سپارتن دیوارین خواه جحری و بیدنگ ما بون روژه که جروجان بنیشت و باور ندکر کو بیانی وی کاربن دست داینن سر بیندراوی بخواره ده پیوی دو عرد برن ایرو بیندر برن صبح جسادی صد وی مالی جی ببن تفریق یخواه هلگرد و چوبوان لپاش ده وگری آدم و خواه بتنی ده دید تنی بو همبر ترختور و لاورین حسنی یم بچوک و مازن به درکتن آویره جیرانوی دیگول هرس بو لسرطریا خارونه چیتر اجتره لاو بنیشتو مینا عقلمندکی گمنارده بود بکورتایی کی لنگین دیامه بلند بکه او باوی مه بنیشتو پشتا خدا بو لولوا دیگول به دلتانکی و حسکرن لجنا خود نیری اف پپوکا جنه بشو و روش کار دکر و زاروک مینا چیچیکین برچی بدو ده بازدن جنش کاولا شوی هشک بو فیستانه وی تنی ده هجیان باری دخست دوی میدان ده نوفا مینا بشتکی بلند بیدای ما بو دوی میدان ده نوفا مینا بشتکی بلند بیدای ما بو بنیشتو ماتمای ما بو جه نزیک ده بو دستی خواه لپیه وی دخست نوفا چاوین وی لدور دنیرین دوی وی بهشکیایی هاتبو گرتن لزمان وی کو جکیلک راسته یا دوی وی ده هاتبو دالقاندن هر دستین وی بر بجیر ده داکت بو دهی بگو تا قی همبر سروک لشکرکی راوستیایه دستی خواه دانی سر ممکا چپی نوفا برصفتو نبو زاروک لیجویا بو قیجینی یک جبنیشتو درکت ازمان دهات کو بچره او کلیه مری جبینه خوار نوفا خلق لاشوی یک افری هاتن هف او لعرده دریش کرن خواستن چاوینوی بگیرن نکاری بون بیرکان نکاری بون جلوی اجه کره بانا جبو شوشتنی
نکاریبون هر دو چوگین وی بتاوینن او ولا وشارتن شیخ قنب شیخ گنده کربتلی یه بناو او دنگ یه کن نخواش جه هر هیلی تینا باوی فتو دابو جیران وان بکیف دگوتن حمد جه خوده را کو شیخ ما دبن جنگی مدایا جوی رو جدا روشا بنیشتو هاتبو گوهرتن روی وی هاتبو گوهرتن دگوت نوفا هاتیه کشتن خلکین گوند تف دزانی بو کو دلیوی راواسیایا و مرناوی به فرمانا خودی بو روش بروش نما کاری بو مینا بری تیکیلین خواه بردوام کری بونا نما دکاری بو بجداری شو پرکن زوستانی بگویا به قلماچان دلیستن حتی بانگا دیکان دبجی لیستیک حتی نیو رو دریج بکن کم جارا لهنک مال دبو میوان او جی دور دکتن پر جاران هنک میوان نناز دهاتن جمعی گوتو بیش لدار دکت دیگول پر دخواست کو تی بگیجه به چه تی گوتن جاره که جوان را گوت ای بخوده بلکی پیغمبر جی شاش بگویا و چما عقل دارو ند بیجه مالا جیرانان بری مالا مروفه همه وا جیران من بنیشتو و نها پشتی وگراوی دیگول بری هر کسی گوهرتنه کو د گوده جیران وی ده پیدا دبون ددید خویا بو کو زکی بنیشتو مازن دبه روش بدو روژه بهتر دنه پخه خواست جی بپرسه چه هیا جیران؟ نتشتکه نتشتک لی خویا یکو تو نخوشی تو شاشی بلکی قلو بون بیان بری خدا بو چمی کو دگوند را درباست بو جبو نان زاروکان قوم او کوران دردخینه زاروکین کو سریین وان گروور او پچوشک بونه او برچیبونه شونا سمین خواه کولای لسر گوده او روین وانین کوری او زوا بکوران سیلکا رشتا گرد او هلگرد لاشوی دناو خویدان دمابو تا دگوت قی خوین جی چرمی ویدواشه زکی نپخی ترسکه مزن خست بو ناواوی سری تلین زورد دان جیه نپخی وی کتشتک لجیرا نافوک آوی دچو او دهات تو دبیقی از آوسم اف چیه؟ جمن و خویا بو لی کو جی خلکی و بی خویا کرن براستی اف هیچ ندکت بالا من ده سلیک جدستی نوی کتبو عردی کفر براور آبون دست دا انیا خواه گرو چاوی نوی وی دخاپینن بیکو بخوا هست ببه خواه لعودیا خودید دری گرد جلین خواه یکو آویدن سریین تلین لرزی گهشتن چرمی زکی تازی و نپخی او دوساند آخ خودیو کازی چی بکن تدگوت قی کزی که کمری به زنگلو کاوی گرتیه به دنگکی بلند گریا بری خدا بو دریه کی گرتی بنیشتو آفجانی دکل و دناف پر کارامان انترس عمرنه ده ji kuraniya dilê reşiyê şîşên tûj derdikevin, diçirisînin. Ji banan endamên cinsî, qalind, qehwe, tarî û jêgirî dibarin. Di pozê wî de radibûn, di devê wî de. Dev li wan dikir, tiv dikir, divedisî. Di vereşiya, di çavan de xwîn ditexiya. Stêrên hêsinî cênîkên wî qul dikirin. Bi destên jinekê serê mêrekî jê dibe. Qirika jineke mirî bi nenûkên mêrekî ji hev dû dikeve. Zimanê wê dicût. Mêrekî qelew cilixakî bi hetî mabû li ber dîmenê. Navika mêrekî diçiriya. Mêrekî tazî û jar, xwîn diherikî. Wîqewîq ji malzaroka bilind dibû. Pîrekan delîlandin. Mêrza beqek mezin anî. Beq devê xwe vedike. Odev û gund erdê da diqurtîne. Reşiyê perda xwe avêtibû ser hemû tiştî. Mîna gayekî ziktêr benîşto ketibû xeweke giran û kûr. Dibêjî ku hetayê di xew de mabûya eger ku apê wî ew hişyar nekiribûya. Benîşto! Benîşto! Benîşto xwe zivirand. Qîrîn di devê apê wî de ziwama. Oh xwedêyo! Ev çi were mamdin e? Apê wî lê dinêrî. Mêşan di çavên wî yên siz de avjenî dikir. Apê wî bi xwe re dipeyivî. Ku em herin bajêr. Ez ê qantirekî ji her duwan bifroşim, bila bijîşk te derman bike. Apê wî gelekî dixwest zanibe sedemên vî tiştî. Lê ji nişka ve benîşto rê tev de lê girtin. Ez nizanim. Nizanim çi bi min kirine. Kê wilo bi min kiriye? Ez nizanim. Bijîşkan doza
بین فرهیه لآپی وی گربون. بجیشکک لباجیر نما کو دیولا خود آویده دانه کر. اف روشوان بو. هر کل نخوشیه که نناس راست دهاتن تف ده لید جویان. چینا با زیگ بیچراندن حتانی کو وی تشته زیده جهندر راشوی درخینن. جبر کو رحین خواه بردانه هناوین وی. یکی جوان دگود کو پشتی دمکی وی زاروگه کسی چارلنگو جیره چه ببه. پشتی دمکی وی میرک بزی. یدن حنکی خواه پیکر. چاو وی زاروگ چه ببه؟ مال زاروگ تونه یه. یکی جدور پیوی. وی نزاروگه کی نورمال ببرا. پشتی دان اوستاندن درمان دابون بنیشتو. یکی جوان دگود. وی درمان زرار بگیه نزاروگ. لی تو کسی گوه ندابویه. بنیشتو با آب خواه دیندار را و گریا گند. راهشت بو کیسه کی مشت شوشه و قوتین درمان. بدزی درمان خواه تحت دخار. لی هر کو کفشی شربته یان جی لبا درمان نزیکی ده خود دکر کو ورشه. جارنا جخو و دجنقی. ایشه که گران دزکی ویده بو یان جی ده پشتاوی ده. روش بروش روشاوی خرابتر ده بو. حتی نیکو ما رامدان دی لسر دوشکی. خلکین گوند لی جویا بون. قربالغ بلند بو. دیگول خو آویت بو ناو آواوی آلوزیه. از اینها بجیش که جن بینم. او چو. پیران تشقلین خو بکاردانید. وی هلم را دکر. دومان بلند بو یادن پیوین تبلیهف دگوتن کو وی جی نزانی بو چد بیجه. دیا زاروگین جیوی خود سر زکی نپخیره دا آوید. دگه واست. یا دیتر آف گرم دکر کو باز دا مالا شیخ قنب جبو کوی بینه داوی پرسکری که چاره سر بکه. پیره که جی دخواست کو نخوش خواه ببن مالا شیخ مزن لتل معروف و سرگورین ولین خواده. بنیشتوی نپخی دناف خویدان دما بو. به هر دو دستان به سر خواه گرته بو. سر خواه لحرده دخست. به سر روی خواه ده قلبی. به کلمان به دیواران کته بو. میرین گوند او دیگرتن. دخواستم بهنیلی فرح بکن. دف زمان خواه دکر. دف متیلی دکر. به دست میره کی گرته بو و او گز دکر. اوری ناوی دهات کو زنگلور کلی بچرینه. او دیگول هین ونه گریایه. پستا پیران او بهتر هیچ ذکرن. دیا زاروکین جیوی جتر سارا جعوده رویا. شیخ قنب نویری بو نیزگایی لی بگرا. پیوک تنی دگود. ستار یا ستار. بره خود آبو مال. هیرسا میران و گریه پیرکان و زاروکان تفده بدو خود هشت بو. به کفته لفت بنیشت و رابو خال دری خست. به بازدان درکد. هنکان خواستن وی بگیرن. نکاری بون. گهش جیه کو جناویلی مری بو. لسر عردا بیندری بقیرین هاتبو خواری. رابو سر هر دو پیین خواست. به جارا جار خو آویت بو سر عردا بیندری. به هر 20 تلین خو عرد کلاو او دناب هر دو دستین ویده لحیات چمکی جکرم و ماران رابو بو. چیروکن ناوان. یک بنیشتو. اف ناویویه یان جی اف ناو لی کرنه دیگر کو تو کسی جی خلکین گوند روژه که جروجان بنیشت ده دویویده ندیتیه لی گلک آخافتن لسر ویناوی هاتنه زمین مزلوقه خواه بجنان و دکه وک بنیشت جاره و پشتراز دمشه مینا بنیشته چکلس اف ناو لی کرن جبر کو نجباوی خواه میره که نناست چند مهان دیاوی جوده بو پشتی کو بنیشتو چه بو میر دفش دیاوی برداو و چوبا جنگدن. اف ناو لخوا کر جبر گزانی بو کو حتانی لجیانه باوی بمینه بنیشته دوی خلکی. لسوکا قمشلو جاره که بنیشته که خواه به شاروالی وی و گرته بو. خلکی بانگ لیدی کرن. بنیشت. ناوی وی مامو بنیشتو. گلک جاران پفچون درکتن هولی لسر وان آخافتنان. دبکو درانین یکی جبو آخافتناوی تیکه وندستی وی یان جی دیم یدن جی کرمان وارم بویا تلیین یه دیتر شکسته بونا. تف ولو جی دما خودی آخافتنا خواه دوی پرسکریکا وکی بنیشته. 2. کربتلی. تف ده دبیشن کو کر لوی جی نل جیه کی دم بتلی بو. پروبلم آمازنتر جی ده هندره وی پرسیده یا. که کر جکوف ده هاته بو. زیده ای جاره که دیگول چنگیر خواه بلند کر دروین بارگیرین کو نوکوی ده پیوین.
نێرina dîgor jî tim ji nêrîna xurt dihat girtin. Yekî digot ku ker ji Amûdê hatiye. Yê din bi şîrê diya xwe sund û xwar ku ker ji Hesekê hatiye. Yê sisiyan bi hestiyê kalîkê Şêx Sundxwar ku ker ji Dirbêsiyê hatiye. Ji pê vî nêrînên bargirên Derîkê û gundên Hawirdûra wê. Sê Nofa ji malbatekê ye ku gelekî bi erd ve girêdayî ye. Ji berî çend salan de dema ku biyanî hatin û parçe erdê bavê wê jê standin, destpêkê li ber qeda. Serê wî şikest, ket hebsê. Piştî derketina bi çend rojan mir. Niha piştî mirina Nofa û piştî birina bênderan hinek dibêjin ku mirina bi vî rengê ecêb tiştekî taybetî ye bi vê malbatê. Hinek jî li benda mirina kesên zindî ne ji vê malbatê. 4 Dîgol Hevalê hemî fermangeha ye. Tevî fermangeha Fransîziyan jî ya ku demekê li vir bû. Dibe jî nav ji ber vê yekê lêkirin. Her ku dadikeve bajêr beşdarê hemû şahî û mehrecanan dibe. Piştgiriya her kesên ku dadiketin kolanan dikir. Di jî kêbe li alî kêbe ne problem bû. Di dawetan de serê govendê dikîşand û dikir sema. Deyê biguta qeyzava xalê wî ye. Li bin kûnên reş li şûna miriyan dengê giriyê wî bi ser dengê giriyê pîrekan diket. Deyê biguta qey mirî diya wî ye. Dibû bargir di dema werz û mewsîman de. Carna jî ajuvan bû. Yan jî karker bû li xwaringehan û tolaz û nûçeguhêz û şivan. Şivanê pûstê şahyarê wezîrê bergiriya di ber gund û herêmên Hawirdûra wî. 5 Şêx Qeneb Şêx Mihemed Qeneb kiribû şûna têra cilên şûştî û derbiyekî pîrekan li ser Qenêb daliqandibû. Her ku pîrek hatibû cem ji bo çêkirina niviştan yan ji bo dermankirinê yan ji bo nexweşiyên giran ku li cem zarokên biçûk peyda dibûn, Şêx cira xwalê xweş dikir. Bi serê xwe dipeyivî û jêre digot. Wî derpî daxîne. Eger derpiyê xwe daxist bûya, ev tişt jî pirê caran dibû, kêv bi ser dev û ranên Şêx diket. Lê eger pîrekê bixwasta xeberan jêre bide, bên lê fireh dikir û nifir li şeytanê pîs dibarandin. Mebesta min ew derpî ye. Ew derpiyê ku di ser serê te re daliqandiye li ser Qenebê. Erê yadê, Xwedê me ji gumanên gunehkariyê dûr bixîne û pista xwe ya bi hêrs berdewam kir. Çi qas ev pîrek dilxerabin. Xwedêyo, tu me gunehkar neke heta mirinê. Pîrek serê xwe berdide ber xwe û diçe. Çûneke bêveger. Lê kêlîka ku ev lîska wî hatibû xuyakirin, xelkê ji bîr kir ku navekî wî yê din heye. Ji pê vî Şêx Qeneb.